единственного дорогого мне человека! И теперь я тебя убью! Блин, вечно я у тебя во всем виноват, да, док? Ёлки-иголки, что сделать? Пауза. Кажется, это называют сценарные правки. Ой-ой. Вот и все, сучата. Обед. Сен менің жалғыз адамды өлтірдің. Мен оны өмірінде артық жүк сүрдім. Ал енді мен сені өлтірем, Джакс! расымен бе? Сен неме мені барлық нәрсе кінәлі алып едің ғой. Ойбай! Біреу бірден істеу қажет. Дұрыс ойласам, жағдайды ауыстырған жөн секілді. Келесі кескенше.